sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan Araysa, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ken ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailaang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan nabayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadennak aging gatong palbiag, banag a nagbiddutak. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Adto ti kwartam, ray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin dayta. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na, kunak man no agbayad ka iti tuition fee, ako nam. Uray agbayad sobra latta tatang. Ay intad nga minyan tim Aloisa ti swildok iti makabulan. Iso nga dami nawadwad a maited ko itaken ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Awanan yaman na anak ko. Basta igaid mo ti agadal Wen tatang, ikarik day ta. Ket sapay la kumatagan anad kayo met iti inaldaw apa nagmanmaneho yo iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw apa nagpapirmam kumay ti clearance. Aging gang amin ita. Saan pa yan nagipawid na tatang iti kwartang aramatek? Jack pa'y lang nakabayar iti accounting. Ay sus, Jack samot maka-exam inton bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga italaan nga ibagam kanyak. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapol mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mo't nabati iti intad ni tatang nga kwarta. Nakababayin kan ka. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmatan. Iso adjakon ka sa pulan. Diyan lang pang allowance ko naskan ang maka-exam ka inton bigat. Iso abuludang pailaan ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra a kwartam, friend. Pautangan na kumapay laang. Jakpay ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw itdananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itaken ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati a kwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-stricto di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwartana Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rot, friend. Kat agyaman ak unay. Agyaman ako na Raisa. No saan agapukin ka? Jack naka-exam. Anya kalakit din aya. Agayan ayat ta. Iso arumbang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita?
Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka. Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na delay lang ti panagsweldo da. Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo, ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam to lang nga into no last minute. Imbaglangan. Tadanobya kakaskan ka. No awan, diyan ka mo. Maala, mapantakit ti ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di mat lang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado nga min dagiti nasken nga ilepas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukawan iti namnama. Naimbag kada kayo kini Jerome, tagidan kayong agradwar. Wen nga rod. Kasi ti apo, ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga rod, ngambilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabailak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka kunay. Gaputa nakitak tinagan taadwa. Iti list dagiti a-graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragragsakak mat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na ya. No sana ga po iti tulong mo kanyak. Kadagiti amin a sakripisyon. Ken nang runa iti pinansyal. Sanak siguro ang makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano a bulan. Ag-reviewtan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya ka kabailan ta da ito eh. Uy na. Iso akalpasan ti graduation. Mang sapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations ray sa anak ka. Kasta matengkeng ka. Jerome Parauk. Agyaman kami unay, tata. Agyaman ak tatang. Utang ko kan kati amin. No saan aga po kada kayo? Sa anak mo da makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ta kasapam. Ay kamaudyanan na. Naggraduar mo't lang ay dagiti anak ta balayan. Ay nahawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay abalayan kuna. Tawa mo sa balya papanan na. Ala ni tatang. Ay wun abalayan. Isunto matlaan nga agpaiso ti turong na. Ay kit wait anak ka. Iso nga itata nakagraduar ka yawn. No makasapol kayo iti trabaho. Ay ka igaadyaw ti agurnong. Kalaysa kayo na. Ay sana ya Jerome Parauk. Ha? Ay kat una tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una tatang. Ay, una yan ti kastoy. Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnungak apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron. Kat napatpataglat tatibiyag ni Auntie Delia Sa bagay matkid di. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Ah? Adamat na ornong ko asweldok. Jakmat naggasgastos. Ken may sa. Adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababayin mat unayin ken ka.
Anya ko mati nakababain. Pagsayatan tamat dagitoy. Basta ibagam to kanyak no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh, kumusta matan ti pa nagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mati pasweldo dahi pagtrabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti pa nag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos la tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamot mausar na nag-review. Nasayaat no kas na. Ayun gayam, may bagak laang ha. Ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya day ta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimot no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko matakas ta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apa yan nakaw? Itay pa adi ka makaid na. Igamot ti silpon mau. Apa ada parikot mau? Awan matatang. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Iti rabi ipay laang. Ay, Madandan aga nakmatan. ay, amangan mo't no, da pa ka kumikuman na. Sapay la kumatakas tatang. Madanagan lang amin. Italaang anapasamak ti kastoy. Di naman laimbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makontak. Aginggat agmalam. Ti kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangan no adala ijay. Uno, masakit nga ta. Jack amo tatang. Mapanak ka talaga inton bigat no Jack pa'y la makontak. Naimbag na oras yo, auntie. Na ikastamot kan kabalasang ko. Naimbag man, tanakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak namin makontak ni Jerome. Ada ka di ditoy? Ay ikwa. Kinapod na kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanon. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie? Adamat lang amin trabaho kita. Nag-half day aklaan. Gapo ta imayak ditoy. Kasta ka de. Ay katala ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ikwa. Adamat nakita nga igam na idirabi balasang ko. Kasta ka di. Alang arod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes ang mapanak agtrabaho ngam saan, naawan anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga na day off mo ita. Kat, kumusta tinapanam ijay ayanda Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, Jack, amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, una yan ni Jerome. Kala at matanday tangar aramidan na. Huwan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Sana kit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sabali apakakumkumikuman na. No bilang mantakas ta, ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ti kasayaatan nga aramidam, ni Oscar ti saludsudam. Isu tinasingad agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. Wan friend, mapankakan kwa na. Oh, Raisa, zikamat ka yan? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag nga ibaga ma. Kumusta ka matan? Italang manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron.
Kanayon nakngawan dito'y balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak dito'y. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, mayak ta sa ludsudan ka kumamay papan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Naudi anapan kami ili. Sana pud na dayta. Kinapud no na. Iso nga ron nga imayak ita dito'y ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Amom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawon no anya. Anya? Kaya't nasa man, inulbudan nak ni Jerome. Na yan. Gapulangi ti dadya babae. Naiturad nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan iso tipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanagdan dayjay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panagkunak. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan kang agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat adan limad nga raramidan na. Anya? Jay babae. Iso takin ko iti bar. Kan saan lang nga radya ti negosyo na. Ado may isa business woman tinang isukatan na kin ka. Anya? Dahil tanga ro ti jak mawatan kan ko na. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Jak pulos ni namnama nga aramid na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamwa manakaw. Imposible tata ang talkak ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. Noon niya ti bagana. Ngam no bilang mantapod naw. Ay, pangasim Di kag pangadwa makiwinaswas kan kwa na. Tata. Awan tinasayata masakbayam kan kwa na. Na yan na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na kan ka. Napintas ka, mate. Nasingpet ka pa. Ay, loko na jay ajiraw. Ay, tatijak maawatan tatang. Noan niya tinagkurangakan ko na. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Impay ko matamin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, aga po iti kwarta Apay ngay may kapailang dito'y balay. Naku na kami ni nanang. Ngay may kaiji balay di na minsan nga daw. Iso nga imayak. Amukon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam kunak! Pakawanan nak. Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa manangarami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan ak lang. Mangindinakan ko na. Ngamin kat masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mo lang. Gapoy ti babay anabiit mo lang nga nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka di amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat.
Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yan ti kastoy, friend. Ay, jak amo na niya ti panunutag kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend. Ti maudi pa nagsarita mi. Ti pa nakiwinaswas kun ken kuana. Jak lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Jak lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaok. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rod na iso ti pakaragsakan na. Di naman lang pinanunot ti inam atawan nga ayan ayat mi. Anya nga rod. Adayo abakbak ng piman day jaya babae. Anya lang at taunay tinagkurangak kan ko na tapno aramida na ti kastoy kanya. Panagkunak awan tinagkurangan friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo ken kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno urnusan ta ti amin, Jerome. Ngam Raisa, nakasarita ko ni Rose. Asaan ko nga ayatan? No daman obligasyon ko. Kat tilang agbalin nga anak mi. Anya. Isa pangasim ko ma. Urnusan ta ti amin kadata. Ikarik asaanin ang maulit iti kaano man. No ti panagkunam. Kat kaskarina laang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total. Nagayat ang matday ta nga inaramid mo. Isotak daram. No saan mo nga ay ayatan day ta aros. Sursurwam para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa. Kabaalan ka alipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nang runakan ka. Ipamaysamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukatam kanyak. Katsapay la ko mataag na na yun ti ragsakyo. Lipatan nak. Talipatan kamatan. Miss F, nagsakit nga aklunan, at iinam atawan nga ayan ayat mi, kat namin pinsan anaputad, gapulaang iti babae, anabiit na laang anaamam mo. Manumat atawan tinaglabas, sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi, kat agingga ita, balasang akpay laang. Kasla mabuteng akmeten amakiin na yan ayat manen. Kasla na didigraak ngaminan, kat numabalin jakon kayat amaulit manen ti pan nakapasakit ko. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kat nangiyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa, iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklunan ngam anyangay nga rod, nalabit asaan nga isutigasat mo, di ka ko maagbuteng nga agayat manen. Patsyak adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.